I like your philosophy when you come to coaching your team. Yes. Especially I like Diamond Bako Botswana. Yes. And what I like about Seromo sa bona go go bontsha gore ba na le maikalelo gore Yes. setlhopha sa gago se ka boa. Se ka boa. O buile sengwe wa re ga go so fele. Yes. Ke kopa go tlhalosetse go se nene ga lo bua. Ha o so fele hobane re na le monyetla wa ho bapala another 90 minutes. E leng gore Orlando Pirates took advantage of their 90 minutes and ba kora di-goal tse pedi. Re ile ko Benjamin Mokapa. Ha re fitla ko Benjamin Mokapa in the first 15 minutes ba re kora ba etsa meaning cover leader 3. Then we had to come back, score 3 goals. So na ke na le believe le tumelo ya hore the individuals the players tse re nang le tsona mo Jwaneng Galaxy they are capable of doing something e tshwanang le ba ile ba etsa ko Tanzania. Ke tumelo re tshwantse re dumele and na I've seen Modimo a sebetsa ka tsela e kgethehileng and that is why maybe sometimes people think I'm arrogant. It's because ke tshepile Modimo ke tsebang hore ha so ka mphoqa and that is why le ha dintho di sa etsahala ka mo neng ke batla ka teng ke khutla hape ke re Modimo ya neng a ntshepisitse ha mpa sa neng a mpha a ke se lebeletse mara ho tshorompetse se seholo ho feta sena sa santimeng sona so ha ona mohla ke ba disappointed ka sa winner but I always take lessons from that. Before go tlogela go bile kgang re le ka mo press conference wa bua ka Kota Bebe le wa bua ka David. Re bolelle gore ke bona ka go una le Modimo mo gona o montsi a go bolelle go le go nyeka ga o bua ka Goliath setlhopha sa Orlando Pirates e ka ba ele Goliath wena o le David o ka re ndeletsa bonnye bo ha o ka wa gopola ko Bibeleng no gona le monna ba re ke Josepha. Josepha bana ba bo the brothers tsa hae ne ba mo bitsa hore is a dreamer because ona tla ba bolella dintho be ba nahana hore ha di exist and mohlang ba elelwang hore he is the chosen one ke ba qala ba mo etsetsa mamena and all of that. Dafita ha lo lwantsha Goliath everybody na tshaba lwana le Goliath and Dafita ke ha re nna ke tla lwana ha ro tlolwana ke ha o thoyena no nka di aparo tsena tsa tshepe o di apare then he said no Modimo eo ke mo sebeletsang eo ke mo rapelang maemong ana ke teng mo a tshwantseng a bonagale gore ke Modimo wa nnete and Modimo la bonagala ka letsatsi le because Dafita la hlola Goliath and it took Dafita just one stone to finish Goliath e leng gore everybody na motshaba so nna ke re Modimo o re mo tshepileng o re mo rapelang a ke re phoqa and ha re hloki ho sebetsa ka thata ho bontsha hore re apero ke mohau re na le Modimo ka hare ho rona and that's the one thing that nna ke phetseng ka yona that I've seen hore it's working for us Modimo na le rona we have achieved so many things because of grace and that Modimo re fileng yona Morana ke lebogile thata Modimo a bana le wena amen ka moso ke gore Modimo amen ke leboga thank you